Allow me to start by seeking the Lord's presence in me. Ginoo, salamat. I praise you and I bless you, O Father God, for you have blessed me so much. Sa tanan, you have blessed me the gift to speak in public. Gifted ko anak sa gamay pa. Wako kay bawo nga nung tabian kay ko ato sa una. Nasagsaag ko, nahimo kong reporter, news editor, program handler. Ipulaan na po ko. Ang background, teaching, pero di ko gusto mag-maestra. So ikaw, ma-educate kang pahimutang, Lord, kiningon ko nimo. Nagay kong trabaho, Lord, nga teaching, pero di ko maging grado, di ko mahimog test questions, di ko mo-check og mga test papers, dili 8 to 5, wakoy boss, wakoy principal. Ikaw lang akong boss, Lord. Kaya hindi kayo na, hindi ko niyang Bible study teacher. Lord, you are so good. You just arrange things. I am not worthy for this job, but I accept it with my whole heart, with joy and peace in my heart. Kini kabuhay magyatag nako. I know you have something big for your people today. Ako yung instrumento. Salamat kaayo, anak Lord. I am humbled. I will not claim any credit for it. I just need your presence in me, your Holy Spirit to come upon me. Jesus, you promised your Holy Spirit as guide, teacher, counselor, paraclete, protector, and the seal and guarantee of our salvation. Allow me to claim the presence of the Holy Spirit in me, O Jesus, and make me a worthy vessel of your Holy Spirit. Holy Spirit, I want you, I need you right here and now. Speak to your people, just use me, use my tongue, anoint my lips of clay. Let every word that come out of my mouth come from you alone, nothing of mine. Ikibahad ka, Lord, kabian ko on my own. I'm a very opinionated person, but I know and I trust and I believe with all my heart that this morning you will speak to your people through me. Salamat for this rare opportunity. Kaya mo kapirmi din ni Lord. But thank you. Thank you. There are fears. Kung taon hanon lang, why gusto barong ko ito. But Lord, you said sa John 14:1, do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Claimon ko na, Lord. Claimon ko na this morning. Speak to your people through me. And, Lord, yours is the honor, the glory, the power, and the victory this morning. Yours alone. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Ang title na ito karong butaga, pag-ingon ni Manang Day, maybe someday, mag-substitute ka na ako kay isa parang akong oras. Ano na ba 45 ra? Ano na? Sige. Pupuli ka na ako someday kung maluya ko dito while you're there. I'd like to take the chance na makapanguhay ko. Then I ask the Lord, Lord, gusto man, Lord, tagaan ko niya ani. So around November, itagaan sa ko niya ani. Then, ang title is Heaven or Hell. Your choice is done here on earth. Pero may magod ko kasugat, ini-evangelize na ko, ini-share na ko sa gospel mo. Ana lagi, sure mo, kung matay mo karon, maadto mo sa langit, Ginoo ra ginakabaw, ini-abot na mo dito. O, ay, nakay nastaman. Hindi man kita magbuot ang Ginoo man. Anyway, tuguti ko nga, magpadayon ko pagtukian ni, by just going through, o sa gihatag kay galing notes na ko, Ginoo mi, ako. Iyan ni. For your consumption, para pagin maligon mo, o makasabot pagin may akong waling mo, suggest pagin sa inyo nga, iulit nyo sa inyo, kuni pagin ninyo basa sa 2 Peter chapter 3, the day of the Lord is coming, 2 Peter chapter 3. Di lang na nato basahon ang whole, pero nalang ko question ninyo, do you know if hell is real? Nasayod ba mo kung ang impyerno tinukod ba yun na siya? Because I shared to an old neighbor in Pasig na Panasgawas, ginig, sima ko evangelize sa ako Facebook, di mo kita nga pagwapak mo na nagpasimposin po sa kundikaon, kung na siya, used for the Lord's work na siya.
So I use it to evangelize. I asked her about anak no. Oh, kay hisgot na mi na may muslingan sa niya namatay dito cancer na bata-bata pa murag kay edad man ang Georgie. Then mi ana siya di ko mutuwa ng hell because hell is here. The life we live now is hell. Dinhi nagsugod kay kamatay na to kanang it's either a continuation of hell or heaven. It's how you live your life kung say good works nimo siya ang hell karon kan tanan ko pag-antos mo na ni ang hell. No, hindi na siya ma-accept sa akong i-share ba pero i-share ko ninyo ani just to give you an example nga kung sa kasaak ang tao kung di magbasa sa ulong. Muna magsabot tadaan ang tanan akong i-share ninyo di ka na sa Ginoo because it will be based here. So this is book of truth. Amen? Book of truth, book of promises. Yang ating Ginoo dili mo promise niya makakon. Book of fulfillment. Ang tanan ni sa diri ang ba fulfilled na daghan pang mapadungpasan. But claimon ra ninyo everything you just claim here. This is book of truth. This is book of promises and fulfillment. This is book of love. Nga tagaan natin niya love letter kung di ka niya love. Hala, buya bragani, suwat, karon text naman, no? Text naman. Amot lang si Mandy, naghipos pa ba ni love letter sa iyang wasweet, pero book of love ni. Book of love. And because it's book of truth, book of love, it's book of life. Life. Hindi lang life here, but life eternal na alinhi. When we pray, we talk to the Lord. We tell Him, Lord, thank you. Una kita thank you. Ay, ginang. Una na, Lord, padag ako sa kuan, Lord. Kapasarang akong anak, Lord. Nailagtan akong ako. Thank you, sa. Okay, before you open your mouth, all the blessings you have received already, just the moment you woke up. So, thank you. Pag kuman anak mo, sulti ka, Lord, may akong concern. Uwi ka, ikuanan ko. Gusto ko ma-share, ko kumaong, hadlok ko, then ko kumaong. Everything you ask, everything you ask. Then, ang tubag niya, ngayon sila, nag-study niya dito sa Pasig sa kanan. Nakasuko ko dito. First time to sa grupo ni Jonah Rakal, Grola dito. Daghan lagi din kaayong pagkista mo kayo. Wala, no? Popular kayo dito, but pag-ingon nga, ari ta diri, daghan kay kung isulti nga, wa di diri kaya wa di kalibasa, no? Di ko gusto mo dawat ang inyong i-offer kay inyo din inon nga palabay ng mga kuan diha. Di man yung inyong labay mo, di man naman yung magbasa, basa. So basa ta, because the Lord will speak to us through His very own words. Ayaw sa opinion sa uban. Talk and then listen. Ingon man sila, daghan kay miingon nga ano masulti, o man jud kadungog, sa ninyo kadungog, o man naminaw, ang sa ninyo pagkahibaw, o man ibasa. So it's all here. It's all here. Book of life. So balik ta sa atong heaven and hell, your choice is done here. Do you know if hell is real? Gusto mo ba nang utubag, eh? Do you know if hell is real? Tinukod ba ang impyerno? Yes. Tinuod. How did you know? Ha? Oh, nasa Bible. Nya, makainumdum mo sa nga verse, nagsulti ninyo nga hell is real. Mawala siya diha. May bawaan ang nagbasa o wala nagbasa. Sahan ninyo. Dito mong tuganan. Gusto kong mabasa mo. Daghan kaay nga. How do you know that you are truly saved? Kaya naman mo nga hell is real. Do you want to go there? No. Hell or no? So you want to be saved. But how do you know you're truly saved? Masa na siya ang next question. Kaya so easy nga mo. Nag-ampo man ko, ma'am. Sige, man jud mig ampo. Kasi gabi, man jud. Nag-ampo man jud mig. But mo ni siya. God desires that all men will go to heaven. Ang kabubuton sa Diyos, ang tinguha sa Diyos, ang tanang tao yun,
Uban gid niya. Mo na iyang plan. Mo na plan sa Ginoo. Is that your desire to? Mo sa inyong tinguha. Gusto mo makita ta dito di migaran kay nas mga isod dita kay na sila dito. Gusto ko makita ta dito. Maghamot gyapon ta dito. Because if you want to be truly saved, if you know that hell is real, you don't want to be there, then you want to be in heaven. You don't want to be in hell, you want to be in heaven. But you make the choice here. Nya klaro kaayo sa 1 Timothy 2, 1 Timothy 2, kasaylo ang ito na English lang yun akong gamiton ha, kay maunggoy akong naandan o kabibis diri ba. 1 Timothy okay, 1 Timothy 2:4. Niingon din nga First Timothy 2:4, who wants everyone to be saved and to understand the truth. This is good and this is God our Savior. God our Savior wants everyone to be saved and to understand the truth. God our Savior wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Kay ang tinguha, ang kabubuton sa Ginoo is that everyone will join Him, live in His kingdom in heaven, where there are many rooms, Jesus said. In the house of my Father, there are many rooms. Ang desire sa amahan, ang kabubuton sa amahan, kitang tanan nata dito, magpuyo ta o kinabuhing dayon. Kasi kinabuhing dayon, kaya naman may katapusan, niya kitang tanan na ata dito. Hindot no? You like that? But, man chooses to go to hell. That's the bad news. And you see that in your brother, sister, mother, father, cousins, neighbors, friends, classmates, co-workers. You see that man chooses to go to hell. God our Savior wants all people to be saved and to come to a saving knowledge of the truth. 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9, ingon dire, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. So, manitingos Ginoo, maniyang gusto, but instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Usab na sad, i-confirm dire ni Peter, gikan sa Timothy, ngarita Peter, si Paul man tungod sa Tino, dili na sadta, si Peter ni confirm nga, the Lord does not want anyone to perish, but everyone to come to repentance. Di siya gusto niya mausik. Ginaginot ko niya sa Kiyos. Kato sa Kiyos, di man to siya apil sa mga sumusunod, no man to siya ni apil sa nagnunot-nunot. Curious lang siya, hit sa bilin as Jesus, oy, engon sila, taga-resibit ko na anak mo kuno ng kuan, Jose, katubang panday, mutanaw ko, putok ng kay siya. Di siya kita kay ganju kay taon si katulad ng diyan di pakaon 5,000 men only, way labot mga babae bata wa ay apil sa ihap pero mingon tag 10,000. So imagine na 10,000 katawag ganunot-nunot si Kristo niya gamay ka sa Kiyos akat-kat ko si kamote pagkat-kat niya. Jesus will not waste a soul. Sa Kiyos kanaog dili concept sa Kiyos. Because God does not want anyone to perish, but everyone to come to repentance. 2 Peter 3:9. Karon, daghang tao, wa kasabot sa gipanudlo ni Kristo, labi na mga espirituhalon nga butang, nalagitay attitude nga, Ginoo man na ila, ay Bible ng ila. Sa unang mutabi ko, ganahan is naminaw, 2 hours program, Monday to Saturday, 7 to 9 p.m., debate format. Magdebate ko, daghan kayo matsunin, daghan kayo manawag, daghan ko ng fans, magtawag-tawag, basta sa mua, manawag. Akong di pa usab ang meron lang mama, manawag na sa ilang mama. Gusto kayo sila, tabi. Pero, karon na, nasugod na kong storya pati Kristo. Sa una, Pasko ha, kaya example, Pasko, ano kayo kong pasil, mura na kong
ay kung adto. Daghan kay, nang ison, pinaskuhan, ison, sinugatan. Mura pa may utang. Karon, likay na akong gadto, di na akong adto Pasko, di na akong adto 24, 25, basta ka na nga, wait, di na akong adto kay hasulan ko ba? Baka nung sila na ako, ay, ano sa ilang mama, at sa akong bayan. Karon, iyan ang Ginoo. Panghatag pinaskuhan, ulong sa Diyos. Ako din ito yung lingkod, tupad yun yung laloy. Para ko rin, ang simang ko nga, good for Torah ba, murag love seat. Tapos lalo, diday. May mga agit, nang ison, palitaw, nang ison, linusa. O, dili. Palitan sa nako. Dili, gusto niya ka. Pagsunod, wala. Ang gidi ko kayo, yung lingkod, ay, sulit na ko ng Bible. So, karon Pasko, malingkod ko sa amo, wala dyan mo doon. Asa ang mananaygon. Di na manaygon. Kay, panaygon ako masuktian. Kabalo mo ang sanang Pasko. Kabalo mo ang Pasko, hindi na siya pagkakilin mo. Sana na, di na sa ganahan, di na balik. Hasta na nagsulisit. Sulisit basketball, sulisit ka ng nayaw sila, costume. So, daghang tao karong panahon na wa kasabot sa gipanudlo sa mga pagtulunan ni Kristo nga espirituhanon. Unsay rason ana? Unsay rason ana nga di naman kasabot ang mga tao? It is not because they are not clever or smart. Dili na tungod kay kini matawa na bugo. Why bugo? Why bugo? Nagtapulan. Pero why bugo? Many people today do not understand what Jesus taught about spiritual matters. And it is not because they are not clever, they are not smart. Most often, it is because they do not want to understand. Di sila gusto. Simpira, di sila gusto. Di sila gusto sabot. Kana yung mama na iso ka, uy, Cyril, ka na ikuanan ka na. Ano rin ka? Earplugs dahil. Ano earplugs? No. Shut off ka. Mura kag naminaw, pero wala na ito. Sumuna siya ang rason. They do not understand the spiritual matters that Jesus taught us. It's not because they are not clever, it is because they do not want to understand. Nga naman di sila gusto mo sabot. Ano sa mga rason nga ang tao di na gusto maminaw? Paano niya? Nang Judji, Bible na sa una noon kay ni The Volleyball Sisters. Karon nga, born again sisters. Layo na sila. Layo na sila. Why is it that they do not want to understand? Tagay ko ninyo sa ka-word nga gisulti na akong usa, lazy. Another is pride. 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 Sometimes you don't want to listen because you think you know better. Nana ako sa una. Maglingkod ka sa klase, no? Ako na isa-isa, ako na isa. Gusto mautong ko na inyo. Nauna ko. Gusto mautong ko na inyo. Girahay ko. Arrogant. Di ka na sa pride and arrogance. Tanaw na to, because Paul wrote about this matter in his letter to the church in Corinth, and he wrote that the Holy Spirit helps us to understand spiritual matters. So sa suwat ni Pablo ngadto sa mga taga-Korinto, nagsuwat siya kabahin sa balaang espiritu nga maoy magtabang ningon siya nga ang balaang espiritu may mutabang nato nga makasabot ta og spiritual matters. Because if the Holy Spirit is not present in a person's spirit, kung ang Holy Spirit wa sa atong spirit, di tak sabot. We will never understand spiritual matters. Tuguti nga mo basa tang tanan sa Ephesians 1 taas ni 3 to 14. I know most of you have your Visayan version, but allow me to read in my English version, Ephesians 1. Harong makasabot. Mas makasabot ta nganong nga gingon diri nga many people today do not understand what Jesus taught about spiritual matters. Ngano bitaw no? Ngano di naman ta kasabot og spiritual matters?
Nadaghan na kayo nagbabag. Ephesians 1:3-14, and allow me to read in my own English version. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. So this is very much related sa atong gibasa kaganina nga God our Savior wants all people to be saved. Gipili na ta niya, He chose us in Him before the creation of the world. So wapa niya, himo ang kalimutan iya, apila sa iyang plano daan nga maghimo siya tao, kay ang tao himo niyang kauban sa iyang gingharian. So, before creation of the world, He chose us to be holy and blameless in His sight. And in love, verse 5, He predestined. Kaya ba, gidestino na kadaan, apila sa iyang plano, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. So, apila sa plano, makita ko yung dita, mahimutang adopted children through Christ. In accordance with His pleasure and will, iya tong kabuton, iya tong plano, will. Verse 6, to the praise of His glorious grace, which has freely given us, which He has freely given us in the one He loves. 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. So kabaw na daan ang Ginoo masala ta. So iyan ang gihapinan daan. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. In ana kagrabe ang grasya sa Ginoo, that He lavished on us. Kita ang iyang gibuhog. Ngayon man niya gilavish sa mga hipan. Wa niya gilavish sa mga kanding. Dirigid na to, no? With all wisdom and understanding, God made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ. Dili secret. So nga nung maingon man ka, ang Ginoo ray nasayod nako, ikamatay nako, unsa lang iyang kuan nako. With all wisdom and understanding, He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure which He purposed in Christ, to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Verse 11, in Him we were also chosen, nananasad ni, gipili, predestined, chosen, He chose us, sa verse 4, chose us, balik na sa 11, in Him we were also chosen, having been predestined, balik ang word nga predestined, according, predestined, gidstino na ka, nga mao na imong lugar, mo na imong Kristo, dihan ay nasa imong daan. Having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Planuhan ay detalye. God's plan is perfect. Amen? Way sami. Example lang ang Bible. If you read from cover to cover, di ka kakitag bisan usa na lang kabuok dinhi word nga nisumpaki, nisukwahi, nilahi. Disupak. Everything is conformed. Wag yun makaingon ka, bakit mo itong iya? Uy, lahit hindi itong sutin ko, Pedro. Tanan. And these are people from different generations. So good pa, nila ni Abraham, hanto ni Moses, nilang Joshua, nabot sa New Testament. Wala, wala bilis nagkita. Wag yan nagkita sa Pablo si Jesus. Pero ang tanan, gisulti ni Pablo, gisulat niya direct. Dito kuma. Because that's how it is. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. 12, in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of His glory. 13,
And you also were included, chosen, predestined, included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of our salvation. When you believed, paminaw children, when you believed, you were marked in Him with a seal. Kung sa'y silyo nga gihatag sa Ginoo nato. Patik, kanang kasa ng tanaw kong TV, or matukag disco, or matukag ko anay, patik. Dili. Di tagi patikan day. Ha, naligo tag swimming pool. Di patikan mi. You were marked in Him with a seal. Unsa ang seal? The promised Holy Spirit. Mato sa akong prayer, Jesus, you promised the Holy Spirit as the seal and guarantee of our salvation. 14. The Holy Spirit who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. So many people do not understand spiritual matters taught by Jesus Christ, not because they are bugo, because they are lazy and proud. But si Pablo misuwat may tungod niini sa iyang suwat ngadto sa taga-Korinto. Ningon si Pablo nga ang balaang espiritu, ang Holy Spirit mo'y mutabang nato pagsabot og mga butang espirituhanon. The Holy Spirit will be our guide and teacher. Will help us to understand spiritual matters. Now, if the Holy Spirit is not present in a person's spirit, that person cannot understand spiritual matters. Ni-agree mo, ani? Yes. Kung ang Espiritu Santo wa diha sa imong espiritu, nan di sa jud ka makasabot og mga butang espirituhanon. Amen? Okay, ganito ang example. Karang cellphone, text and call only. Hantod ka rin, gigamit pa na ko. Diba man mo sa cellphone no? Ay, diba mo ay. Naay battery. Yan na ay SIM card. Yan na tang-tang. Ginapotol-tol. Basta na ay SIM card. Kung battery ra yung itaod, why SIM card? Kung sa'yo metabo, bright yung bata ni, sweet ko kayo sa amin. I-on ako. Kung sa'yo access ni mo, telephone, book na, Japon. Agya kong telephone book. Naapa tong mga old messages na Japon. Pwede ka mag-alarm. Pwede ka mag-calculator. Mga applications niya, apps. Hindi mo gamit yung apps. Kasi Swedish ba ang app? Unggoy mo ng app. App pa. Kanang akong itaod, ang kuan ra, battery ra. Di ko ninyo makontak. Pero kabaw ko sa number ni Corazon Dire, na ang number ni Gigi Dire, Adeline Dire, Justin, pwede ko mag-timer, matog ko, mag-timer ko. Karon, if this is you, the battery is your spirit. Abot mo. Okay, sunod mo ha. Huwag man kay sin. Huwag mo ang spirit sa dumating. Ano yung spirit sa dumating? Example na niya. Akong i-demonstrate lang niya para pasabot lang mo. Mauni siya ang spirit. So if you don't have the sin, di ka kakontak. Di sa kung makontak. Kung na ko'y sin, makakontak ko. Question, are you in the network of God? Are you in the same network with God? Sun to sun, globe to globe, smart to smart, but are you in the same network with God? Hala, ilisin na inyong sin. Ilisin inyong sin, kung dili na ang Holy Spirit. Only the Holy Spirit, so dire. Nga, if the Holy Spirit is not present in your spirit, that person cannot understand spiritual matters. Kung kay access sa Ginoo, nara ka ani, powered by your own spirit, ra ka, pero wa ka ani. So you have to have that
si ang Holy Spirit, ang imong spirit, harong tingog na kay direct access sa Ginoo, which is naka-G mo, nakasunod mo sa logic. 1 Corinthians 2:13 to 16. First Corinthians 2:13 to 16. Sa English gapon kung mabasa. This is what we speak. Si Paul niya, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words. Mamyo ta kung kasi Bisaya diha. Na mabasa ninyo kaning first sentence in Bisaya. Kusog. Say kusog diha. In the Cebuano version, please, if you read it loud. 1 Corinthians 2:13 to 16. Okay, gusto ko masabtan sa Binisaya kay namoy ka ng busa sa atong pagsaysay sa espirituhanan nga mga kamatuoran, alang ni adtong nakabaton sa Espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao, kundi sa mga pulong nga gitudlo sa Espiritu sa Dios. Amen. 14. Verse 14, apan ang tao nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa magikan sa Espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini ug binuang kini alang kaniya. Kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. 15. Ang taong espirituhanon makatugkad sa bili sa tanang butang, apan walay makahukom kaniya. 16. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay mahibalo sa huna-huna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. Amen. But when we understand, kung nakasabot na ka, sabot mo, nakasabot, karon nga nakasabot na mo, we have to do something about it. Dili na siya kutubra sa pagbasa, nga sabot, close, gawas, Facebook na sad. We have to do something about it because it affects us. Kinanglan natin buhaton sa atong nabasa o sa atong nasabtan. Nay rason nga nasabtanan nimo kay ang understanding will come from the Lord. Nang di pasabot ka ni ato, kay na siya ipabuhat nimo. And it affects us. We must choose whether to obey Jesus or not. Basta nakasabot o mauni siya na paggawas, ito ba mo? Magdus kayo na sa ano? So, kita magbud ko nga. Forgotten. Or, pag humagbasa, ganyan, kabagis lang pag humalan, ano po? Post. Basta pag post ka. Feeling blessed. Bless pa more. Guys. We have to do something about it because it affects us. We must, natawa ang we must choose whether to obey Jesus or not. Are we obeying Jesus? Can anyone here honestly say we are obeying Jesus? We may not be perfect in our walk, but at least you can say, I'm obeying Jesus. Sad kaayo kung what do you mean when I'm obeying Jesus? Because if people land in hell, next point. So, kung na kay nasabtan, do something about it. Kay dili na nakasabot na wa ka nakasabot, bonggo ka. It's because you were not on the same network. Yeah. You're not doing about it. You're not doing anything about it. We must choose whether to obey Jesus or not. Because, why we must choose to obey Jesus? Because
Minaw. If people land in hell, it's not God's fault. Amen? Because Jesus has enlightened every man. Has enlightened and is continuing to enlighten us. Every time you open your Bible, you're being enlightened. When you close it, niya hindi kalimtan, niya to na ka sa imong other business, then it's forgotten. But Jesus, man does not live by bread alone. Deuteronomy 8:6. Man does not live by bread alone, but on every word that comes out of the mouth of the Lord. Present tense, that comes out. Man does not live by bread alone, but on every word that came out. Past tense, came out, mana, igawas na. Comes out man, continuous, firme, sige. Every time you open, the Lord speaks to you. Every word that comes out of the mouth, mabitaw, living word. Living word. Our God is alive, and His word is alive too. Every time you open, He speaks to you. So if you land in hell, it's not God's fault. Because God enlightens every man, every second, to hear, and now He's enlightening us. He's going to enlighten you the next time you open your Bible, the next time you pray to Him, the next time you meditate. He enlightens you. So if you land in hell, there's no excuse. It's not God's fault. John 15:15b. For everything that I learned, this is Jesus speaking, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. John 15:15b. For everything I have learned from my Father, I have made known to you. Amen? Agree mo ani? Because this is truth. I don't care, mabli mong dili, ako dito ko kanin. Because this is truth. This is Jesus speaking in John 15:15. Ephesians 1:7-9. Ephesians 1, episode 1, versikulo 7-9. In Him we have redemption through His blood. Diyan ni Kristo natay kaluwasan pinaagi sa iyang dugo. The forgiveness of sins, ang kasayloan sa itong mga sala, in accordance with the riches of God's grace. Sigun sa kabuhong sa grasya sa Diyos, that He lavished on us. He lavished, kaya mo say lavished, yung gibuk-buk, yung giligo nimo, dili kay, nihatag ko nimo, ani, I give it to you. But when I say lavish, akong gibuk-buk nimo. Daghan jud kayo. Hindi siya one time, continuous. That is kung magpatunong ka sa shower, sa sandayong. Pero, pwede ka mutungtong din ha, or magpatunong sa sandayong kon, parehas mo og network. Kaya posible man naging mo sing disorder lain na ata sa see? May nga nagkawa dyan mi, tumaga, nagilaid lang dyan ko ni sa kalisod. Ay, kaya mong kahintang, mga itabawang akong bala, akong mga anak, mga eskwela, naghan kaayong defeat stories. Kaya mga mata sa doon, kita sa panalangin, mas kugay mo, magkaon di ay, hindi ka, mas kugay mo sa panalangin. Ephesians 1:7-9. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us. With all wisdom and understanding, He made known to us the mystery of His grace, the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ. Ningon ko, if you land in hell, it's not God's fault, because Jesus enlightens every man. Kay gisulti dire, He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ. You just received Christ as your Lord God and Savior. Kadawat ka ato, iyang Holy Spirit, masud na to nimo. You are in the same page with the Lord. Then, you will receive this gilavish ng mga panalangin. Ephesians 3, chapter 3, verse 10-11. His intent was that now, through the church,
ang katuyuan sa Ginoo mao nga karon kinahanglan sa simbahan, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. Nabasa ninyo sa inyong Bisaya, His intent was that, now through the church, the manifold wisdom of God should be known. Manifold wisdom of God should be known. So wala excuse. Because God has enlightened us. Kita ang wa na minaw. Wa ni basa. Wa nakikistorya. Wa nakikrelasyon sa Diyos. And then you blame God. Ngano akong anak man ang gi-rape. Uy, ngano anak man akong mag-apo ang naligsan. You blame God. When the truth is, He has enlightened every man. Every time nag-enlighten siya, ikaw ang naminaw, ikaw ang nagbasa, ikaw ang wa istorya, ikaw ang wa nakigrelasyon. James 1:5. If any of you lacks wisdom, you should ask God. So kung kuwang pagyud, napadyo kayo wa nasabtan, what do you do? Kung kuwang pagyud, napadyo kayo wa nasabtan, what do you do? Ask God. Alam, hinay, kaayin ang tingin mo. Ako pagaw, kusipa ako. Ask God. If any of you lacks wisdom, you should ask God. All you need to do was ask. All you need to do is ask. I ask. Lord, muli mong pagbukaron. Baka kung di mo, what yung panigawas? Di ko gilak na gabi wa ko na to, nahapit kay inom na ko honey, limoncito, luya, cornere, duwaw, daghan na kaayo, napakoy doktorang insig gabay. Ako tingog, nayon akong ubo, ako tingog ng gawas. Suli siya, matuwa ko paangin ninyo, kung ayaw hikap sa akong kamot, ako rin mo anak. But I said, Lord, kung di mo kong gamitin ng pagawas sa akong tingog. Sa una, kalibutanon ng mga kalihukan, nako'y tingog, auditorium, dako kayo, walay microphone, walay sound system, belter. Hasta katapusan, hasta technician nito, kadungog. Pero gikuha sa Ginoo, gikuha, gamit sa mga kaugalingon nga guidebook, kaugalingon nga glorification, gikuha. If any of you lacks wisdom, you should ask God. The God, basahin niyo, the God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. All you need is to ask, and it will be given to you. Jesus said it many times. Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Balik sa niya. He who asks shall receive. Balik niya, balik niya. Basta importante, balik ko ng niya. If any of you lacks wisdom, kung wa kayo nasabtan, o kakasabot, may yun na ka, Lord, kasabta ko ani. Then, He will give it to you. So, if people are in hell, is it God's fault? No. Whose fault? Pastora Jody's fault? Kay kuwang sa pagwali, kuwang sa pagtudlo? It's your own fault. Because God Himself enlightens every man. Jesus Himself, in His very own words, enlightens every man. Therefore, kaya ba mo say therefore? Busa. Ignorance about hell and eternal life is a choice. English ko ha. Busa. Ang imong wa pagkahibalo, ang imong pagka-ignorante, mahitungod sa impyerno o sa kinabuhing dayon, kapilian. Mao ni ingon bitaw, heaven or hell. Your choice is done here on earth. Kada uli na ako dire, dahil na no, 24 hours na trip, 3 planes, 3 changes from Gothenburg to any of the major airports in Europe, either London or Frankfurt or Amsterdam. So, usa na ka plane. That's 2 hours. Pag-abot dito, mag-change ka plane. Kapag ang dako-dako nga plane, at 12 hours, 13 hours na, padong o Asia. So, that's Europe to Asia. That's 12 to 13 hours. It's either from there, Hong Kong, Shanghai, Singapore, Kuala Lumpur. That's
12 to 13 hours. After that, change na sa kag-plane para Cebu na, excited na ka kay kabot mo sa airport sa Hong Kong, bata ng tao, gusto din yung Bisaya, gusto rin na sa sundaan. Uy, nilabot na ako, no, sugat mo sa kong ison, nagluto, naging siya buwan, naglutuan na, kung tamatis, nalapak ka ayo. Luti mo sa ako. Dinarang kiyampaw. Kapag siga ko. Kaya nang pag-book na ko flight, kabaw ko kung sa akong gusto, asa ko pa doon, di ba? Gusto ko uli sa Cebu. Because after my operation, I made an agreement with my brothers and sisters na muuli ko kada to sa buwak ko ibaw. Litira ako, basta mamot lang din kong Cebu. Pakanon ko nila, why uli mas kapuyan, kaya na may daghambay kapuyan. Nakuman akong baylono. Nipili ka sa destinasyon. Okay? Mo siya choice. Mo na choice. You choose. Pili mo. Dipili mo ang destinasyon. So, pag book na ko sa ticket, nisukin ako daan nga, dahil gusto ko mato sa Cebu. The same with this. You want to go to hell? King Jesus, go to the right and ang kuani, go to the left and to the or ali ka sa heaven. You make your choice here and now on earth. And ignorance is a choice. Kumingon ka, ang Ginoong ura, di pawahin na lagi na nang, awahin na kayo ng imuha na ang Ginoong man di magbuot, dahil asa ko pa doon, awahin na nang karoon mo na piliw na. Pag kita di ay magbuot, o kita mo din magbuot na, tagaan naman sa Ginoong lang magbuot. That is the reason why the Lord gave us intellect and free will. What is intellect? Intellect is the ability to determine, to know what is right and what is wrong. Intellect. Sabot ka, sayop ni. Ay, hindi pa. Ay, sayop ni. Ulit, hindi ko. That's intellect. Free will. Kagawasan. Kagawasan sa pagpili. Iulit na ko. Habang ko nga sayop, hindi na ko iulit. Mupili ka sa sakto. Pwede sa pili ka sa sayop. So, God gave man, nganong man, raman, ngano mga tagay ang mga toko sa kong balay o intellect and free will. Ang kamo diha, ang baka diha, why intellect and free will? Only man, kaya isa ka itong ibawang Greek. God's intention was kitang tanan, uyog taniya. Sa iyong bingyarihan sa langit for all eternity. Ang sa kanturan, mamaya gusto, kita yung dipili, created in His image and likeness. So, mupili ta, karon dili, mauna gitagaan ta og intellect and free will, dili ang pagong, dili si Peter diha tong iro, kundi kita ang tagaan og intellect and free will because kita ang gipili sa Ginoo nga gusto niya makauban niya for all eternity dito sa iyang sa langit. Now we have to make the choice. It needs choosing from our part. It needs a decision from our part. And that's why God gave us the intellect and free will. Di siya gusto mamunggos. He does not want to impose His will on us. Although pwede ba din ta? But He did not. What did we learn from Nanjuji? Many times I heard her say, gentleman nagyat ang Ginoo. But this is what I'm going to tell you. Because God wants you to want Him. God wants you to want Him. Gitagaan ka diri, gitagaan ka freedom, gusto niya nga pilipo nimo siya. Question, have you chosen God? Have you chosen God in your life? Because ignorance about hell is a choice. Ignorance about eternal life is a choice. And all ignorance is willful. Kanang tinuyuan gyud. Ang tanan ka ignorante, ang tanang wa pagkahibalo is tinuyuan. Kanang maingon ka. Nahambong ka sa eskwelahan. Ganun na siya. Kung siya atong rason sa ignorance, pride and laziness. Nahambong ka sa klase. It's not because bugo. What lagi perfect lagi. He will not create people nga half o kanang dili perfect. Di ta perfect nga perfect view. What I mean is, way bugo. Wa siya nag-create og taong bugo. Tapulan man mahagbong. Oy, pero sukya na tumana. Nibalik ko sa grade 2, wa ko nahagbong. Undang man ko. Undag pa, undag mga naggaman yun. So, dito bugo. Dito.
dili to laziness. Ang laziness na ko is di sa ko kabaw kay basa. Pero the point is you make the choice. You make the choice. You make the choice. Mo pili ka. Because all ignorance is willful. Ang pagka-ignorante sa tao tinuyuan, dili na siya tatak na bubo kay na si naglalim mo eh. Wala ka mo bubo. No one was born bubo. That's why children never call any of your classmates bubo kay na si Yopi. Never. 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 Ha? O di sa kamo dawat na mingon sa nimong bugo, pero ay sa kawayan. Di bugo yan ang Kristus. Ha? Oh. So all ignorance is willful and people are ignorant because ang tao mahimong ignorante tungod kay they choose, they want to remain ignorant. And what happens when people choose or want to remain ignorant? Ephesians 4:18. Ephesians 4:18 says, they are darkened in their understanding and separated from the light of God. Awaha, mo ni metabo sa tao, paminawa dyan yung mayo, direct, paminawag mayo. Ang tao nga mupili, nga gusto, nga magpabilin siya ignorante, ingon ang Ephesians 4:18, they are darkened in their understanding and separated from the life of God. Because of the ignorance that is in them, due to the hardening of their hearts. Paliw ko basa abiling aloud sa Ephesians 4:18. Episo 4:18, kung kansang kaisipan naa sa kanyuyo. Mahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini. Tungod kay wala man sila mamati. And then we go to Romans 1. Last Tuesday, amo ning nakatunan sa among ITN, Intercessor Prayer Meeting, naman yung word. Nga kana bang constantly mo reject ka? Kaya di ba ningon ka choose to obey Jesus Christ? Constantly mo reject ka sa word, constantly mo reject ka anything about God, anything about Jesus. Constantly what happens? Ka, sala, then magsunod sala. Mag-anan din naglaog, magka-utot din ka, mag-utot, yung anak kita. Hirap mong simba, uy, kay ka ng, I don't feel worthy nga mo simba kay nakasala rabak ko. I don't feel ka ng worthy to face the Lord. You think you can heal yourself? There's only one healer. Who is He? What's His name? The more ka magpaduol. When you do not know, what do? Ask. Even for healing, you ask. You ask. Ikaw sa kong tingog, I'm healed. Thank you, Lord. Hallelujah. You ask, and it shall be given to you. Ingon siya, dili din nga balibaran. I will give it to you. If any of you lacks wisdom, you should ask God, and it will be given to you. When you ask it, it will be given to you. Ignorance about hell and eternal life is a choice. Kunya, ang tao na magsugod na kasala, niya dili mo repent, kanang dili yun mo repent ba? Kung sa to, pride. Dili na siya laziness lang. Kaya hindi magkain nga. Kapoy mo kayo ng repent, yung mura magipasan. Nagkat kaayo. Di man na siya, ang repentance nila siya ngayon yung magipasan. Mudok ko, raman ka. Mga Lord, pasaylo ako. Saylo ako na maguha ko. Pandi gyud mga pasaylo. So what happens? Sala, nakasala, ang tod, ot-ot, ang tod, ot-ot, downward spiral. Unsay may tabo? Romans 1, verse 24, 26, and 28. Ang tigatuag kiyot, gabawaan niyo. Tungod niini, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga tinguha sa ilang kasing-kasing. Gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang sa lawayong mga butang. 26. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon. Bisan gani ang mga babay,
Wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababay. 28. Tungod kay ang mga tao, wala man muila sa Dios. Ipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugaw, huna-huna, ug sa lawayong buhat. Pasagdan. Sige kag anak, sige kag palayo, sige kag palayo. Madugay. Although God is so patient to us, praise the Lord, He is patient. Pero ikaw mo choose, kay choice man. Gusto dyan ka, ito kasi, pero ayaw nung alin ang forever. Praise the Lord, I surrender all. I surrender all. Paday surrender, daghan pa kayo surrender. So, inani ni mga isool. Paghan ni Kristo, hindi sa naga o sa diin pang makadungo ko niya ang before Him really. You cannot wake up in eternity. And all of a sudden, ano ba, eternidad na ni, tawag ka na, kung matanong, ano, eternidad yun kayo ni? Ano, eternidad? Di po tanong mo, nakamata ka kay init. Ay, kainit ba, uy? Kainit ba, uy? Grabing kainit. So suddenly, you wake up to eternity and discover that you are wrong. Wala na ako din eh. Di mo ako taga dinihin. Kainit ko din eh, uy. Kainit kayo. Why aircon? No, because you're in hell. You cannot wake up in eternity and all of a sudden discover that you are wrong. Muna ako din eh, uy. Perfect ba ako itin na sa Bible study nga sige ko gatin ng service niya. One kay po up to date kay po sa tithes. You think you were not meant for hell? Diyan sa bato ni mo na nakadito. Katong niingon ba? Gahapon nga. Oh, may katubang na ko niya. Kaya ang question is, if you die today, are you sure you're going to heaven? Second question. When you face God, kung makatano siya ninyo, why should I let you into my heaven? Ganun posible ka sa akong halian sa langit? Ang tubag kay, kanang, wak ang kita kabaw sa atong kapalaran, ang Ginoo naman din ang magbuot anak mo. Ug nanagid ko dito mga tubang mi ako siya inan, uy tugay ko one more chance, di kanang pabalik ako os mo. Mukuan na gid ko nimo nya kanang magbuhat ko sa tanan nga pabot mo ako niya. Magbuhat pa gid ko mga may butang. Mo na siya giingon. When you wake up in eternity and all of a sudden discover that you are wrong, you think you were not meant for hell, kay minsis ka nga, di man pumunta dili, uy, di ba niya akong gibuk? Di niya mao akong gibuk? You think you were not meant for hell. You cannot go back and say to God, God, bring me back to earth. Ibalik ko sa kalibutan. Let me live my life all over again. Pabalik ka kung puyo dito o magpuyo sa kong kinabuhi. I promise you, I will honestly repent and believe in you. Posible na. Kamu nga nagbasa na sa pulong sa Diyos. Posible na. You simply cannot do that. Di na siya pwede. Why? Why? Because we are afforded only one chance. Only one, ha? One. Bisan unsa na language, one is one. Et uno, usa, one. You're afforded only one chance. And that chance is here on earth. And it's now. It's not this afternoon. It's not after lunch. It's now. Because when it is over, when it is game over, it is final. Pakapin, hell is not just a theory. Hell is not a theory. Di siya istorya lang. Di siya mugna lang sa mga paminsar sa mga taong pinusukol dito sa Greek, dito sa Corinto, dito sa Athens. Di daghan kay mga wise men punuhay dito. Hell is not a theory. Hell is not an idea.
Hell is not a fantasy. Hell is real. Amen? And hell is final. Hell is an eternal destination. And the booking or the choice is done here on earth. I choose to go to heaven. Will you come with me? Follow Jesus, not me. Because I'm just a man. I will fail. I will still commit sin while I'm in the flesh. Follow only Jesus. Have a relationship with Him. Speak to Him, talk to Him, meditate, and read His very own words. Father, I praise You. I thank You, Father God. Mungkin ipagawa sa kong tingog, Lord. Napay usa, Lord, karon pang hapon. But Lord, already, I'm not just impressed. I am humbled. I am humbled. I don't deserve to stand here, but You caused me to stand here for a reason, for a purpose. I pray that all the words that came out from You through my mouth, O God, have touched the hearts of those who have heard You. Father, in Your hands, I just commit myself and all His brethren in the name of Your Son, Jesus Christ. Sa imo ra gid, Lord, ang dungog, bimaya, ug ang kadaugan, nining maong buntaga. Imo ang tanan. Nothing is mine. Amen. Sing our song. Thank You, Lord. Thank You for Your word. Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. And only His tender mercies will reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains as losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory that He said of me, my source of strength.
kinabukasan nga libre nga imong gihatag sa tanan Ginoong Dios. Thank you so much, O Father God. And Lord, thank you for the privilege, O Lord, nga imong gihatag kanamo nga mga simbang mi, makapangalagad mi dira kanimo Ginoo. And Lord, kung sa among nakabot karon, imo ang tanan Ginoong Dios, imo ang tanan. Thank you so much, O Father God. We praise you. We give you all the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mahal na pasalamat ni sa inyong pulong ng kapuntagon. Pasalamat kami sa mga kusog ng imong gihatag sa mga katawan din sila o Ginoong Diyos. Nakahimo sa mga gibaton ng ilang gikinahanglan. Nakatabaho sila o Diyos o karon ng ilang gihatag pagbalik. Ginoo ang tithes and offerings balik kanimo himuha nga imong taas ng panalanginan. Panalangin sa mga ilang gihatag na magamit din sa kamayan sa inyong ngalan. Lord, we know, God, that in everything we need to worship you. So, Lord, let your joy, your peace, and your blessing, Lord, be upon your people. In Jesus' name, amen and amen. Announcement lang, last day na ron para registro kung mobile mo para sa gift, ito lang sa, di ba? Sa bat, sa bay pa, sa cider.